koek genuine. Nga ko de jita ma download bank statement. Elibu ko naman na elibu niya. Mr. Limo Jaira. Mute, please. Kasame chidi mi kanisa. Kijago mi kanisa yo negele Limo Jaira. Kasame istege mute. Thank you, Limo. Koyin kame kasama le in ngalega bank statement ko bank statement ba man. Legend jita down bank statement nebo maybe 50,000 and go elifu mia moja au meja bank statement nebo maybe 4 million. Igere ko raisi ila elifu mia moja lakini mutai it will cost a lot. Tiete jita ko suke ak bank statement nge won. Australia be seju ko subi. Ngi won bank statement kubirin bank ako goita da account number ak details to ko. At ngole bank mami de ko no jata kai wesa. Number 2, kung got kami tayo Kalenjin gas posan, kubir jata ko leji okay, bank statement nege tos ingen jiji, kung got ko leji jata mongen, kabarin kora. Ko kaiga ya inyo ya meje ya plan, agile meje bank statement, yung bank statement genuine, nebo manda. So kabi tibe through. Among go again tanan Australia bank statement, ko again dai red, ko maureste inyo emoni. Ako much kinday red other countries. Amu no toge. Ko is a fraud. Ko fraud ngeme ta Australia. Ko melen ka ba cha bagen da len kita rotary, magitare ngoroni. Itara gitwan, gitarungi cha am gunota. Ko gongoi, anata nga meja arupta ngaliata pa revarelele amwami Australia gana. Ko ameja ga do se amwami Australia meja meja gotai paisieten ketesieta pa studio leba Adelaide. Karibu Australia, mangadio. Arab sugut osea kotoma inyo site iteschamu kamwai Arab sugut agoba in jelesosiek chekakochanga Eldoret kikengalet kabisa nyoba Eldoret chang jelesosiek chekikoyat ofisisiek Eldoret no chenyokolejin noroni bank statement oroni ole kibendi so siteschinota osea kikeku victims ngakiloen so kararan siteschinota testai osea. Najua nilikuwa na astai advert. Astai kidogo balozi testai. Nikinini. Kwa no. Kwa meje testai osea muin you know. Osea ko engage kidogo. Oh, okay. Yes. Yeah, so ko Arab so ko sigo jita ko toma kora ko katiny reverend ngolyo ko in lagok chetoko mengejen. Kaiwe kityo reverend kole meje kimo lagok chekako kunya che yani who understands what they want. So, ngimo lagok che mengejen ko korom kasit. Ndemukoksei kimuchi kinde course kidogo yukakoet chito konyamnyum nyokosuldae tuguk chekiyoe sitokotiny biik alake testai in Kongoi Peter Rono. Direct to the point. Kakamwa kunoto kora ole kaleito yie ngobwa lagok chekakongomikitu chekakobesyo kole kiyaini againi ngakobwa lagok korone sinyo mayo kolya konyor choronok amu tukomengejen kabwatutik kwak tom kokonyo. Kongoi Peter Rono. As Papa Jagocha Peter Isles, not a conic salad. Aukasame yinkiane, please mute. Mute come look Rotich. Just mute yourself. Amu go no disturb kidogo. Nick salad ko Peter Isles na Kiingereza. Emeta Kenya ki manga sa ko emeta genge ngen Kiingereza. Ko ngoi ni komila ko no 8 out of 9. Neba emeta pa nemi emeta ba Australia no way konkreti no konik salat mai wejo unengale Nick Salat please. Yes, thank you so much for this chance. Kongo missing big up captain kasa mengo timi te mo jinda video kararan ko genda video se ko bit ko gerin bi amu okay. Missing ko gerin jito. Sorry for that.
Amache akata kora once again ole amune kongoi missing en nafasi nekarokonon sikobit kengalalen ngalek chetoreti the youth. Kike kele it is a requirement in kasari kele lazima iwe chito Kiingereza siwendi school in these other countries. So kinamache amwa kityo ako kinamache asom sigik ngamun angen ale nguni asome kanto mi chapa boko chito mangen Look, Rotich, please. Look, Rotich. Please, kasame in media, commit rules. Ngotita study taguno taga replace ni jitaga. Man me siko guys stay namu my weeks in the next 24 hours. Ko kasame go ga ingani mutant. Please. Guy amu ngota replace ni ko my ingani agara discussion. Yes, so I think so kamwale SCG cannot tindai the idea olamut lagok to these other countries. It is part of documentation. Like before when you start applying a school, I think it is a requirement for someone to have the IELTS certificate. Maybe for example US, we train all these IELTS, all the English exams, Kimiten Eldoret, Kitendai office in Kimiten Ketias building. So big John much of it allow Uchabok says so Chapchigabane, it is good for you to come and see what we offer. And then Priska Mongana Lewan to organize and something, and then we can go to the ground and then we can tell them one-on-one. I think it will be nice. Yes, I think that will be in order. Nebuch Kumotinyangal, Kimitan Ketias building, Kimitan 5th floor. And the union Gapsaigere office Negagasirgile MTL and I lift the footprints. Komutuna go office in yon. Target in the social media pages that is Facebook. Kegurenge my travel international. So Congo missing. In case of any question, I can answer later. Your number, sir, your number. Number in university made go 0700 78 28 34 0700 78 28 34. Kitundai gora nebo Airtel nebo 0782 605 139 0782 605 139. Congo missing. Kongoi, thank you so much, Nick Salat, for that special message to our young men, young ladies, as they prepare to join others in abroad in diaspora. Gender, Priska Jameli. Ngalo dibigap ka. Ako ngalo sa men bising bagani. Priska Jameli karibu. Kongoi arap sagut. Kongoi big tugul cheche nak chemenge jene angot balosi Mr. Joel Kimeto Reverend Lele big tugul chaba munti agati agotok tugul eng pet queen nguno inga ale chamge. So ane atinye boiboiyet neo agere kokakibwat tugul. Kit nebo maana ko kawek eut ka ipkeng'eten sikobit kinetkei simaik kikile nandie ko kamabara maet anan kile ne sobchigei anan ne tugun cheu cho lakini makimeche kesopchigei kimeche kesopche tugul singebwa kaptinga kelen oye kingomanda lagokab yo kokonech information ko kito nosome ane kito nekwaro eng biik chechang anan ko yo kasirwa chi message anan ko pirwa simet ko kamwa angot arap sukut kole tos lechi chobwa line itinye connection
mami connection ole mami kele onaege akanum ingen anum sikotoretin komutunyo. So ngokakekonin information angonda kitupche angonda kikuregene angonda ilakwenyo akonin information isub oret kounoto. Kito nebo maana ko iboisie the information in a right way. So ngemwaun kit komeche itil chito ang muguleldong'ung. Ngokaitil ko mauitu ki. Mauitu. Kaya kityongan kit nekimwae kelen mamach chito kotoreto anan ko kineuno. Ko melen eshochi biik chechang chekiaro chekikobwa bitoni kotinye muguleldab kotoretin chito agetugul sikobit iitu. So information is more rich than kokonin chito chepkondok anan ko something neuno. Ngokakobarun chito oret kometamtami. Ngingen ole wendi komelen inyalili. Ingen ole wetitei ipreparenige iyai your due diligence. So ngokayai your due diligence ko ole kakimwaita biikab Australia amu kwaro biik chechang kamanda komap konyor ole tebe anan ko kideuno ngondenyone kou America oli. Ko ngokayai chito your due diligence ingen ile ne neimokchinige tuguk chemakat itinye ne nemakat iyai ako ne nemamakat iyai. So ameche kakomwa angot arap sukot ak arap lele kole yaitu emoni ngoi lakwa nemining, learn from the people chemi yu chikikobun the experience. Sime yeku chi nekitortoti anan isub marandu simutai irirate kobet kioto. So ngot ngiitu olingen mami chi neisubotin, mami chi neisubotin kolenjinin mewe yu. Ka olin kekerin ngokerin baba nebo ngele kewe ibet kait kamustuni kolenjinin boyo nebo kamustuni anan ko nebo ano kaptinga olo anan yuno ngituye chi nebo gaa kotokoi kolenjinin oye manyalu ng'olyondoni ing yu, manyalu lakwani ai kouni ing yu mami chi neisubotin, imi chi kifyako. So ngomechusen friends chekuket komie ibete ak ibete nematiny. Mami kele ati kisoisoike mami ole isoisoiteike ak eme anyun. Iye maiyek ikweri karit kakile korunen ortinwekab oli ikweri karit kowirten karit kaiweke kaime. So tuguk alak komeche keistoege. Ngonamin police ing yu ko ii chito netui korok komeche mite ole keteptoi. Mameche sukoi nganamin police itau iwoiso koilolet. Ko icheket kongen korok kole chito netui kocheru bunduki komeche inetkei koi chepyoso anan ko muren especially men. Ngonamin police kometonon kityo atitau isakai lolet. Mi tuguk alak kikebar biik chechang akobo noto. So ak kit age kora ngokaitu emoni ngokainyoru boisiet irib saishek. Kifutani biich akobo koroni kikure tardiness. Ngichelewan angot 5 minutes kefutanin. So important inai tuguk small things cheu choto cho ingen ngokaitu ole komi culture shock ilen maybe uka tugun cheu cho anan iwalu koyait. Ngot ko metinye customer service kora you know meche kinetkei. So kito nekameche amwa kora ko agere kokakotoi Nikuto a very important thing nekokotoi kaptinga nebo soccer. Usapoten that thing soccer ko very important. Tos konyor biik scholarship nebo soccer. Kokakochesan chito football ko kito nasome oib video chebo lagok chakanyor C+ and above akotau plan sukulishek onyoru scholarship kotoreto. Mi scholarship mite kabisa kai kityongan yani tomo yani ngitinye chito maket koyotakse oret nematiny. So ngokainyoru scholarship especially biikab America nginyoru scholarship komelen maui mising amu kwaker biik chebendi Australia komeche rabinik chechang chemi barak. Lakini ngeaplan chebo America kekonin full scholarship ko mamakat chepkondok chechang mising, tos icheng kityo chebo tikitit ak yai kakomwa Nick kole makat tuguk cheu
English komi korone exam alake chekekure SAT, komi TOEFL, komi GRE ngotinye yae masters, ako masters kakomwa chi kole masters ko rahisi man eng emotinwek chechang. Plan masters ko even easier kosir undergraduate. Chito nenyonyu kwae degree ko mo ui, meche ko ui biik choe degree. Lakini ngonyae masters ko a little bit easier. Ako tos afford. So kita nasome ya lenjini lagok kobwa bitani. Momete kityo lagok akilenji kameche ane kityo komanda, yani magere komanda. Atya ndap koit lakwet ole nyokobet. Kaikai ngomanda lakwet, it is important. Kinganyone ane mami chi nekimwawa akobo kele what can you study, mami chi nekitebena tugun cheu cho eng gaa. Lakini sai kokoek enlightened biik, ng'ololchi lakweng'ung okoshine kole nyokostudani ne, ako ngolya ko ne nemakat kwai. Makat komi a plan. So ngotonyo kwae chito ki neu nursing anan ko business, kongen kole ne notokchinigei. Sitinye tokchinet ak ingen tuguk chemakat iyai. Tuguk chemakat iistoegei. Kamwa maiywek. Maiywek ko chang ako ma expensive. Biik maiywek kabisa ibiriregei ilenjigei. Ako iman nikikialda koret ak Harambee safarishek 7 sikonyoman chito oli. Atya nyokobet. Acha, manyolu. So, onginetkei sikobit kenai kele ne nemakat. Toretigei biik kele toretigei kesichek, lakini ndesubi bichoto ko tuguk choe. Biik cheu chebo Nigeria, ngochorugei, kiatebi ak biikab Nigeria chekiyoe tugul kasi. Ngekakeaplanchi kwai amu ayane nursing, chekakeaplanchi kwai nursing, ko ngehosten biikab kutit, ameche okas nito, ngehosten chitab Nigeria koitu obunu airport, ngotko ka 30 minutes drive kong'etegei airport akoi gaa. Ko ngoboite gaa ko kakonai chitab Nigeria kole wendi ipkoyae kasi ano mutai. Lakini chito nenyone nebo kutit imutu kong'etegei airport, chito nemwaun chitab kutit ko ne? Oye kararan oli, oi kakitobet buchuto. Yani mami kine matebi koleni ne nemakat tai simutai atau kasi. Ne ano oe ne kichuto ano kilyon. Matebe tuguk chemwae kityo, oi kopir simet anyun, oli chamitwogik kiamishe kityo ngon koimen. Kobetun ile koinyone chotok. Mamakat imete chito tuguk eng kurgat oli ndabitu oli nyiyai tuguk chemanyolu. Makat inai itinye chito tokchinet. Pa maana itinye chito tokchinet. Si chito tokchinet ak imekan choices wisely. Ask questions. Chito nosome notok, ask questions. Mami question ne perver. Angon komengen ole kiflashendoi toilet, ask. You need to ask. Paishe websites komye, especially chebo sukul. Go to the website, send emails. Kita agen kamwa email. Ngi send an email metau imwa ile ane ko apres ka jemel yuli nyako kilagok 12. Mataretin ki. Mwa kityo kita nekemakchinigei. Ane kekurona kouni, kameche sukul kouni ak kameche scholarship nyasomanchini ne. Koboro kunoto ielesankei according to what you wanna do. Amu icheket mandata chabo korirene ale meche sokole oye ongerire kanyolili netya. Mami cho. So makat itinye chito kit netokchinigei. Scholarships komite chebo labatet ak lagok chechang chebo kaptinga ongen. Oba kaptakat iborwai mi kapsabet angot ing kurgat choto mi angot aspel otebe bicho chito complete sport kobunu kaptinga bunu Kenya. Amune semakitinye biik chok chebo kaptinga incomplete sport. Kyawe complete sport, I didn't find anybody from Kaptinga. Ne netesetai. Men, especially murenikab Kaptinga, akweke cheketiyonoge. Ong'etye so. Ong'etye ak ong'ete kelyek tuwai. Sikobit kesopche kitinye bypass. Myono ne netorete bypass nguno. Ngitu yaba Kaptinga yo nguno ko kakiba kebetyo. Ne kakibetyo ko kalya. Kakilya sikebetye nye ako ketinye uwezo. So mele na bolchina asome keng'etye ak keng'ete kelyek tuwai ak keboishe so.
koteketinye kamuket. Ko kit age ko nurses. Nurse age tugul kiatyem angot kikanyo gaa. Kiatyem amwochi kingomi masishekab Karamak kiamwa, masishi kingomi masishi olinyo kiamwa ale nurses kotindoi opportunities. Tindoi opportunities nurses kwa plan kasishek in Canada, America, and go anywhere else. Nurses kotindoi those opportunities. Angonda wendi lakwet ne nurse anan ko chito ne skilled mahali neu Saudi Arabia, kelipani komye amakimistreateni. So when you have skills, people will run for that skill. Amumeche chito ko lan, yani we need that skill. Melen kakichengi na lamu chito ne igoya ko ilion kimeche the skill netinye. So use your skills very well. Metare kichongan kakile degree mukanget matoretin. Ngo chito nekikitun lagok chekikosich lagok nga kiasich lakwet ko amining. Lakini matonone yoto kakalenjigei kakobek ngwony. Kenget akatau acheng ale ne namakchinigei. Amu kiakere akot akine ale ngototebi nyokoto kikergeitu tugul anan enye. Ngomenget chito kimakan your own decision mataretin chotupche, mataretin sigik, make your own decision as a youth, as you know, koinyendet koinye mwenyewe. Ngotko sukumanin mzazi kolen makat ilande bitonin, makisabe kou noto amu maicham eng muguleldongung. Kito nekecham eng muguleldongung kokonin iyai ing chamet. So ing noto mameche amwa tuguk chechang ako ngiapply chito F1 katokomwa chi kole ngokai itos inyo ak family nengung. Biik chebwane konyone undergraduate kekure F1 student kotos apply lagok chik ak family nenyi korone kekure F2. Ko ngot kotinye chito kamuket komut family nenyi nyokobendi lagok chik sukul ak ichek ako you know oyabake. So egu aggressive, be aggressive. Melen ati obirge ak biik lakini aggressive tuguk chetoretin. So cheng information. Me ku kichonga netinye simet neteba uyot lakini mami kiy netoretin simonoto. Boishe that simet komye, boishe internet komye, Google, boishe YouTube, ask questions as many as you can. So mameche aketige tuguk chechang kongoi neo ako Victor Kuto so ko retaliaten kidogo ing biikab kapting at least karo men, you know, karo Victor Kuto bye magulo, at least we have a man that, you know, I got this massing so encouraging men, especially men, angot women akichege so kobit kobwa pitani. Kongoi no. Kongoi Priska, ngulot yon itinye. Kaimwa ngalek cheechen. Yuwa kaitar ngot ngalek chekatakimungalali. Ngoliot nekomeche ateshin yo ko in matkikochi lagokyok in kabwatutik komi emetab sang. Kasuka lakwet airport. Matar ngot wikishek aeng wikishek somok kelechi iyoku chebo Bosbet. Oye ko mnyani teta, oye yokwech chebo Kericho. Tom konang kole lakwet ngotanono. Angan ale Peter Rono so ay ngalale ngalechato kamuji ay ngalali nebo let. Tobi samarasan tugul. Ko ameche ko Jose amu meche kotoi boisiet ko Jose Rono. Karibu singala koboy matunekab sang ijer neranik kora akichek. Kongoi arap sukut ak entire team ameche tagat neranik chemi kanisa ale hakati tugul eng kainetab Jeiso ale chamgei. Nerube ameche kotikiwech kongoi nafasini kimi section nebo let nekikure OP. Akako ngalal pastor kai kobai biik chebo Sabondo meche kemwowok facts chebo sobet. Okoleka okaste ko kainenyu ko Sea Kibrono. Kolimba Moi University. Yander boindetab pikipikit amalanda emetab Australia. Kotuna miola olimba kikawe Limuru konyo reference. Kokitakyingei emetab komuti lakwet nekiwendi Australia. So kokingonyi kimuny ak reference ketebi betut nerube. So ngemi keborye survival chebo ola. Ko reference ko kinek kianetege kimakometo laptop. Kinetai ngoit kocheng ole mi maat sikochajan laptop.
ako borie kogergeri. So ameche ang'ololji neranik kolech lucky amu kotinye an opportunity neuni nemuch keng'ololwok. Ane ami Australia, Balozi komi America, Priska komi New York, Arap Sugut komi Sydney. Emotinwek cheki kenyisiek chechuk kebendi ko kiui kenyor information. Kiyoche kobwa ngo referent kong'ete Cheptiret akoi Nairobi, ofisit nekikure Options Education Agency. Ko kingebendi ofisini ko ngemwa ng'alek koname referent ng'alek kole osirwa kole ane boyo boutye ng'alechu tugul. Ko kekere kou story ko kingesirchi information ichoto koib ngot komi olin korifoni. Ameche kityo alech akere neranik chechang, akere chechang kityo, makere chi netinye notebook, makere chi ne manai anan komuch kakoesio konyek chechuk ing olo, lakini akere majority kokere kityo, lakini very important an information chekonu biik chemi emotinwekab sang. Mameche kotaken for granted. Balozi ng'alek chechang ngemwa ko rahisi koshikochundoi, lakini ngot kosir chito ip korifoni baadaye. So ko kiawas kuno emetab Australia, maya emonikab Australia. Ameche ale mi kiy nekekure SOP, statement of purpose, very very important. Koketar kityo high school ko angot ngikwerioti pikipikit komi kiy nekekure experience nechome chumbek, mele kityo kiatar sukul ak atebi kityo kaptinga or nekameche awo emetab Australia keteben kele kenyisiek 5 chekitebi kityo kurgati ko kiyai ne. Ngiyoe angot kanisa ineti lagokab Sunday school, nginetishe ing olabo sukul ipakechan koek part of the experience neng'ung nemutai isire ang statement of purpose. Very very important aningen biik chechang. Biik chechang komi kiy nekekure copy and paste. Ngap kopirwo lakwet kolecho ose atortoch SOP nekesir. Kwane ko kinganyon emoni ko kinyasomonjini nini ko kinyo chito age ko kinyo ko ngibirchi chito nekinyo neasing imeche iwe ng'alekab school of business inam SOP nebo chito newendi school of nursing ak boisie chito nenyone school of business ko nyumnyum keetenin menyoru nafas inyo emetab sang. So kit nebo maana kabisa notok, mameche kebe chekikure kikopeni ak kepesten. Kit age nameche kityo tamwochi neranik ko ngeboisie technology ing oret nekararan. Information ichu tugul ngigugulen universities chemi Adelaide inyoru universities karibu ata minguni, University of South Australia, University of Flinders ak universities chechang. Ko ngiwe Sydney ameche iyai research ayomwong neng'ung korok. Yo ibiru simet iloye tareto konektanwo walia komeche korok iyai research neng'ung binafsi koila korok netai itau basic question tebegei ile imakchinigei ne sobet. Tos bandab emetab sang, tos awendi Australia amu kakas Arap Sugut, tos awendi Australia anan amu kiakas kele kiwo lakwetab kabanum Australia, anan tos awendi America amu ne neke alia simeche imande. So kongokaitebegei tebutik chot iwas process kitaundo ano ipkeit emetab sang. Ko ngisub step 1 step 2 itu emetab sang nematin. Kit kityo nameche amwochi kora sigik ko ya oprepareani lakwet anan oprepareanigei ko sikesiken this information yap komwaun information ko nyiteshi kora resign neng'ung nekaiyai ak iteshi nemuch kai kasetilya ak imekan decision. Ako ngokanyone lakwet nyikosomani ko mi ng'alyo nekakakimwa South Australia ko kedile ak issues chebo depression, issues chebo ng'alekab mental health, issues chechang in community amu lakwet nema well prepared. Otherwise ameche atachak chebwone emetab Australia amang'u ale biik karibu 300 cheking'ololjini kaptinga kenyoru karibu 2 anan ko 3. Ngenyoru angot agenge team nekimi yu ko kiboiboen kotokyigei age olimbo America. Kit nemameche kora koutye komi ng'alekab talent. Talent ngenyebwa kokwetab kaptinga komi Paul Pitok. Paul Pitok ko kikonaak ng'alekab ngeng'ololye komi Brazil, komi kebeberta nimbo kokwa emotinwek che kokwa. Paul Pitok ko kikwa emotinwek karibu 67 kosubkei ak ng'alekab talent. So amwa ngot keboisien komete ng'alekab chang'a, komete ng'alekab busa, chitab kutit ko manamegei ak tukyo ngap konyo yung nginam tukyotok ing emoni ibeti network. What's the need keboisie 1 million
ilongunyu nie janga muji janga ga barus muji ngola goromosho inyoru tukyoto mami haja ke boisie resources tetang deitu emet ni konet problem in community kisektweni akeribe community nenyon bo emetab sang amu kikokonech opportunity kandoik koma ni kandoik cheakere nyikoberberi kijanaek kityo yakai kolo alyon kongilendi ng'ololchi kijanaek wakatishe cho makokase sahi konam ng'echerok akoba sokek promises chekikikonok ko kikoba cho maokere amu kiro kityo ng'alekab short term akoboisien ing taiken ameche iro tuguk chetoretok in future ameche kityo akoch chorwa nenyu kikure Arap Mutai tilia nebo Kipkenyo kitinye program mi radio station kiketau eng Australia nekikile Kalenjin Radio kikelechigei angot ngemi emoni kimi ko kikokonech opportunity komeche sikemwoe ng'alechu kong'ololi kora kiyopchini biik alak chemi emoni eb Australia kora asikosikyi ketoretkei kora ketech emotinwek chekimi ak ketech olinbo emenyo bo Kenya. Atinye lakwenyu nebo kenyisiek 3 kolecho lakwet ngotko kewek Kenya iweksei inyegei ale maweksei anendet so kokona balozi atingen outside of the box kitabwati wale ameche sawek tulwam ng'etuny lakini kolecho lakwet ngotko tulwam ng'etuny konaenda peke yako na mama anendet maweksei so biik chekakebwa kora emoni kongeribe emotinwek chekimi matkeng'em kora ole kimi kongetachin kole kakimwaite komeku chi irie wale kikure burning bridges ameche akoch Arap Mutai komwa ng'alek aeng siketestai ak program kimi station nekile 5 1O3.1FM kakinyorwa kora Kipronose ak kwanet kemi kora kimeche sikeranan program ing studio otestai ak wege. Arap Mutai karibu ikatishe. So bye akatak tugul eng kanetab chesale chamgei tugul. So uya kamwaiwa Hosea ko ane ko mengindetab olimbo Nandi ole kile Baraton lakini atinye tilyanutik kyuk kebunu karibu yoto bo Kipkenya ole kile tuyebe ya kole rero mi chi neki nalda koik ako tuwe koik nyo ole kile Kaplochap nye sikik kyuk anan gogo nanyu ak agui nanyu kobunu yoto jibo komasta nebo mama nenyunet. So kuya kamwain Hosea ko ngaliot ko noto no kibaibai mising ko kakiro kele tesetai kobwone biik chechang chebunu olimbo gaa kobendi emotinwekab sang koba kosomani ako setei betusiechu ko mbaret nyo noto kiole keny ko kikichenge mbaret kikiyole mbaret anan kichenge mbaret mali kikichengune mbar lakini betusiechu kechengune olito so kiboiboen kot mising ko kakikas kele biik chebunu Kipkenya karibu 300 chekatuiyo rani kobanganjigei banda asikobit kobwa anan kolanda bitoni yokoitu oli kemitei aketojo kito nekararan kot mising kesoma ochopkei komie kuyo kamwaiwa Hosea akuyo kakokas bicho tugul chekakong'alal ochopchigei ohakikishan ole kowai kochop documents chekuk tugul tiari ak ichop kiy age tugul nemakat amu mara nyingi kisubi ng'alekab documentation so ngotinye documents kososo komami ng'ala. Nebo somok nebo aeng ko kerib mebun shortcut ching tugun cheu chu hakikishan ile kila kitu neng'ung'et ko chulat ngotko documents chekuk ko documents kosubkei ak ole maktaat ama mi shortcut nekitil age tugul ko nesire tugul akameche acher sigik alecho moiwei otoret chi age tugul nemeche konyo haswa lagok chok chemeche kobwa bitonin ko matiywei icheng silingit matiywei akot ikoite plot no meiywei akot ialde korono asikobit imutu lakweng'ung konyo nyokosoman betusiechu somanet nebo bitonin ko investment neo kot mising so kongoi mising kongoi God bless you.
Kongoi ameche ochamwech sikielgei ketestai ak program ameche kityo ale kongoi biik tugul chebo kaptinga, biik cheka facilitaten angot arap sukut angot angwale ameche Pastor Joel Kimeto kongoi mi oret Kimeto konyone emetab Australia ngarawek chemi tai koitu oli so ak biik tugul kongoi Reverend kechamwech agere mama Homisa Mbamba mundu kumundu tumeshukuru sana. Biik chemi Australia ongikilgei kora chemi America ongikilgei kingonyo Reverend Australia ko kikakouriangan kasit kikanyikebwa kecham kesa chepkondok keutie kebe sukul nyikonamech Reverend akowekwech lain so ngemi olep sang kora chepkondochu kora komabendi wei borie kora somanet amu kingoitu kinekit kebe tinga akichek ngolep emoni nyikonamech akowekwech back to system. Back to you, Sukut Otestai. Kongoi share ang boroindo noto kaibi ko amu kakimi kaptinga ko kameche akoch Priska Jemeli sikobit ko Otestai kokur lagokab kaptinga kole ng'ololi chetupcho ng'ololi werik ak tibik ak sigik kocher icheket. Karibu Priska Jemeli. Kongoi arap sukut ak biik tugul chekabwa. Kongoi asome mangen kot imite Victor mangen ale ngui inekit. Victor Kuto ameche sakonin sikobit ing'alale ak icher vijana chebo kaptinga. Karibu Victor. Kongoi Priska Jemeli. Achame akatak tugul ng'anetab Jesu ale chamgei. Injoto mengen na Victor Kuto nebo kaptuikong. Kakas chi kolen kamustuni tos inye Jemeli. Ko kaoloto. Alen kongoi organizers chebo tuyoni tugul. Kongoi amu kaoib this organization akoi kaa. Kanisa ACK Koromosho ko kaniset nenyo nekikosegei. Oindab biik chutok mitei yutok ng'alaldos kora. Most of our speakers ko biik chebo kaa. Alen kongoi ngakwek tugul organizers. Eng biikab kaa kotabunu kaa konekit angen ale aya chi nekotau kanisa Januar. Tabuch biik tugul kongeno ako ngen nemu angot kialeite saisere anyone abwati kia nebo let anyone Australia eng kokwet noto bo kaptinga if I'm not wrong. Ko manyo kwa mwanafunzi ane kianyo abaishe spouse ana ko partner visa nemu kwandanyu nikinyo kosomani. Ko kumelen ngele nguma mwanafunzi ko mangen tuguk chetesetai achangen nemu oindo nebo tuguk chekiachini kwanda nenyu kong'ete kechengchini sukul akoi konyone ko kia involved ing tugun chechang ako kiwekchini Jehova kongoi amu kimuktaiwech kunoto. Ko kakomwa biik chechang tugun chechang makimeche keketchigei. Kameche kityo asom biikab kale muchang biik angot chebirwo simet chekechotoni tugul alen kongoi amu korok kokoyotokis metoekab biikab kaa. Kokolal maat eng kaptinga netomo akere. Ko mayatak ko kararan because it's a positive one. Ko kuyo kitomo kenai bandab sang. Kichamte kekose kityo eng loin akengeni biik chekikomanda keny ngolimbo kaa lakini kimekengen angot kele kibetoi ano. Kikilen mara koba kapchichak lakini kinyanai ale bani komaba kapchichak. Ba chi age tugul of any class. Bora kityo itinye keret ak itinye self drive. Angot ngumami tuguk kuya kakomwa chi kole angot ndabaikoite plotit sai kaptinga ko plotit anan pointit ko karibu 500. Pointishek 4 ko kakonyo chito oleu Australia mangen as olabo US ang'alale olamite. Ko pointishek 4 ing biikab kaptinga ko make mising biik chechang mu biik chechang kotindoi koret na mara korue ako mara matindoi any other source nebo finance.
ko kwacham korok akaleini sigikchok pongezi amu kokochut kiyotok. Chitugul kolen akase tawa lakwenyu. Achame amu koroni ak oratunwekab sang komo kapchi. Ongebe tugul, ndemukokse kebe tugul, konget kityo chaosen. Mu makibenje kobwa sinyekemut aged care. Ngobwa tugul choto kokimen, kobwa kebaru tuguk, koba chesomandos kosomanso, koba cheboisie kobois. Amu ki nekiachame koroni, kergei angot ndai mwanafunzi kotokoi kokonin working hours chamchinet nebo iboisie. Kuni chumbechu kongenech kole achek biikab Afrika